ушул жерде мынакей кой соода болуп атат. Канчага бердиң иним, айтып кой эми. Көрүп калдым. А? 25ге. Ого, чоң кой экен, а? Тиши канча экен? Тиши. Тиши канча иним? 6 тиш 25 миңге кетти мынакей. Ассаламу алейкум, урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 16 август 2026 жыл. Мынакей Чүй облусу Сокулук мал базары күнгө жекшемби. Биз келдик. Буйруса көрсөтүп беребиз. Кочкорлор канчадан болот соода? Байке. Булар 355 миң. 355ке бербей атасыз? Алдыңызбы? Кайсыны соода кылып атат азыр байкем? Канчага айтып коюңчу бир. 21ге бер. 21ге? Бербей ата? 22ге. Мейли, рахмат. Айтып тура бериңиздер бааларын. Мына туугандар, жүрүңүздөрчү. Канча экен теке? Иним? Я. 50 миң сомдон экен. Не порода бул? Нубийский дейт туугандар. Мына. Теке алыстан эле шоктук кылып атат. Бу эчкичи? Ал да 50 миңби? 50 миң сомдон экен. Бул деле. Тоже 50 миң. 50 миң сомдон. Мына. Телефон айтасызбы, контактный? Онлайн. 0553 11 99 04. Мына текелер боюнча эчки порода экен. Көрүңүздөр, чалып алам дегендер болсо, кайрылыңыздар. Видеого лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Туугандар, биздин каналда 45% катталып көрөт экен, 55% катталбай көрөт экен туугандар. Анда кет. Козулардын бааларын айтып коюңуз. 25 миң сомдон. 25 миң сомдон. Алдыңызбы? Я. Канча болду? Байке меч сүйлөбөйт экен да. Ушуну 11ге алды. Ушуну 11ге алды. Рахмат. Айтып кое берсеңиздер, байке. Сатпайм дедим. Жок, алган бааны. Мен канча деп сурап атам. Макул, рахмат. Кел албай калсаңыз, кийин сиз да көрүп каласыз. Макул. Кочколор канчадан? 100. Донко бар. Донко бар, байке. Рахмат. 100дөн, тиштеричи? 2 тиш, могу дагы 100бү? Мынакей 100 миң сомдон сурап атасың, Канча базар соода кылдыбы? Соода кыла эле экен. Мына кочкор сезон башталды. Канча кочкоруң? Кочкор 150 сурап атабыз. 150? Тишичи? Тиши жаңы 4 тиш. Жаңы 4 тиш. Линия бар да? Линия 80 80 дейт. Артынан көрсөтүп коюң да. Мына разрестери менен. Булар да силерге. Телефонуң айтасыңбы онлайн? Айтып кой. Балким ушундайлардан алам деп жүргөндөр болсо айты. 709 0709 75 74 96 дейт. Мына 3 баш кочкор мынакей. Мына койлор бар. Ассаламу алейкум. Кандай? Жакшы. Табызда. Ден соолуңуз. Койбу? Кочкордон чоңбу мунуңуз? Канча тиш коюңуз? 6 тиш 3 жаш дейт. Басычы? 180 миң сом дейт. Мына разрестери менен кой. Узун. Мына 150 миң кой бул дагы? Бул да кой. Кой, мына тууганда. Булар кочкор койдусузбу же эми койлабы? Кочкорго эми кой. Эми койлайт экен, кочкорго. 2 баш. Могу козубу? Бул эркек козу. Кочкор. Кимники? Сиздики? Канча bunыңыз? 35 миң сом. Мына. Линия. Ургач козу бар экен мына. 80 сом. 80 миң, 80 сом дедим. 80 миң. 80 миң мынакей. Тишичи? Козу бул? 1 жаш. 1 жаш дейт. Телефон. Эмчисе. Саят экен. Телефонду айтып коюңуз, балким алам дегендер бол. 704 49 01 09 Мындай болгон. Койлор мына. Алсаң кылып көрсөтөйүн. Рахмат аба. Туугандар, жүрүңүздөр. Дагы биз менен болсоңуздар, чекеден тартып көрсөтө беребиз. Эми сураган баадан түшүрүп берет эми туугандар. Соода болгон жерлеринде эле тартып көрсөтүп атабыз. Колдон келишинче. Сокулук мал базары номер 1 болуп атат. Союштар канчадан болду экен? Канчадан? 27. Койлор, Койлор. Канча ай байладыңыз, аба? Канча ай байладыңыз? Кой менен эле жүргөн неме экен да. Байлап семирттиз да, базарга алып барып, семизирагын сатайын деп. Содаңызды берсин. 25тен деп атат. Ооба. Түшүрүп берет,
Siz alayın da atasız baba. Ben alayım dedim öyle. Bir kolun arma bu aksakalın kolun bir iki silkses beret. 25'ten de danan giyin. Ya kıldıyrak surağınız da. Kaç gibi sırayım? 25'ke tura olmuyor vallahi. Koylar eken ne bro? Ekon alırtmayım. Ha yekönü. Bunu ekon Soda kılınız anda yekönü buna. Gesimleri daha çoğun bola toksuydu. Ya 45 biri vereyim. Buna ki o. Derdil verdi bro 45. Tamam mı? Yaxşı, yaxşı. Yaxşı verdim mi? 45. Buna. Sodanızları versin hemen. Halbuki demek ya YouTube'ga çıkıp жүрген sen mi? Oo. Tatlı koyar bizleri. Buna avam ala atat da. Veririz, koldu veririz. He, buna. 45 vereyim şunu. 45 yekönü. Tuğanda? Ova. 45 vereyim. Oy fikirler yazыңыздар. Bağa qanday? Kanım çok iyi mi? Bular qancha tishdan? 50 ga. Oşa oşa. 25'ten ekende avamның oyu. İçine akşam jetmey için şunu yapayım. Sizdeki kaçandı o bunu? Yok, bäriyle ana şunu. Var menekinde? Avamның çöntөгүнүн жанында турам десесе, акча санайм деп. Жеңем. Мейли. Daha YouTube'ga çıkar koydum. Болду ава. Siz мындай кыдырып келип атасыз да. O kıdırıp Баалар кандай болуп атат? onlar ortaçalar. Ortaçalar? Semizi. Акча, э? Ha. Liniyası varlar var. Liniyası varlar var ova. Ova. Meyli, berekezin bersin, emnesi olsa da. Zaman emez, jakşalar. Жақсы. Zaman emez. Maqul, Allah razı olsun. Nake, kettik. Biz daha kaldığını qarab. Ova çıqarabız. Oo, tuğanda bugün öte көп eкен. Qo'chqor qancha ova? 80 ming. Cho'ng ekan, ha, bo'yidagi. Yashi-chi, tishi 4 tish ekan mana. 80 ming so'm. Bozorga dag'i jetelek pisali. Tuğanda bu charbalar var ekan, qo'ylar. Bilmeyim, yesi yo'q o'xshaydi. 25 dan deydi buna. Tishlari-chi? 4 tish, 2 tish yosh qo'ylar ekan mana. Atkorumga kirgizsa bo'ladi. 25 ming so'mdan so'rab atadi ekan. Dag'i sodalashuv bor, ha? Tushirib berasizlar. Nomer aytasizmi? Onlayn qo'ylar ko'p ekan bu. Ayt. 0707 32 05 28 deydi. Mana. Shunday bo'lgan qo'ylarni 25 mingdan so'rab atadi. Soquluq mal bozoridan tuğanda. Anda yürüngüzler bundan. Dağım. Qo'y qancha va? 40 da. Tishichi? 6 tish qo'y 40. Ushuni qanchaga berib edingiz? So'radimi? So'raylik. Savdangizni bersin ava. Normal okey. Baskı vereceğim kulak atayım. Assalomu alaykum. Qaysi quloq atayotadi? Qandaysiz? Ayvek to'g'ri ayvek. Qo'zilar ekan-a? Doğru. 25. 25. Olsun. Qo'zi ekan. Ayvek aldığımızdan Qanchaga beryapsiz o'shani? Qaram. Bilmeyim enikmez. Sizniki emas, aldingizmi? Qanchaga aldingiz? aldım. Ben bilmeyim de ben Mayli, o'zlarining nemesi var ekan. Kichik aldim deydi. Mo'larning sotildi u. Bayka, assalomu alaykum. Qanchadan? Gelin. Aytыңыз. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Barbar aka? Barbar. Qanchadan ayting? Chekeden qo'ydi, ayting, qo'zini ayting. 15 yarım. 15500. 28. No, sotildi bu tetiga ko'pi. Qanchadan? O'sha ketgan bani aytingchi. Ha? 16500 dan ketdi. Ko'rsatib qo'yingchi mana. 16500 dan 2 qo'z ekan-a? Qo'chqormi? Qo'chqor. Ha, mo'lar. Qancha bunun? 17, 19. 17, 19 deydi. Bayka. Ma'qul anda. Salom aytib qo'yasiz do'stlaringizga. Bozor qanday bo'lyapti? Zo'r. Ne geldi? Ha, üzük mal geldi deysizmi? Bo'ldi, alamiz. Qo'chqorlar qanchadan? Inim 28 mingdan. Qo'z qo'chqorlar, ha? Qo'chqorlar. Qisqasi mana shunday ekan, tuğanlar. Biz mana qo'y savdo bo'lyapti, inim. Ha? Ha? Qaysi? Qaysini savdo qilyapsiz? Qancha ekan? 25 ming deydi. 23 ga berem deydi mana qo'ydi. Semiz ekan. Qaçib turib, o'tib ketayina. Mana qo'ylar ko'p ekan bugun. Qo'ylar qanchadan, bayka? O, bayka. Ha, baykam. Ba'zi aytib qo'yamiz. Ba'zini. Bas 35. 35? Ha, 35. Ek ularınız qancha? Eko 5 ming. 5 ming, eko 2,5 mingdan. 12 ming. Mo'u, qo'z ekan. Qo'z. 12 ming deydi. Nolarchi? Pul 13 ming. 13 ming so'mdan. 13 ming so'mdan. Deydi, yaxshi. O, o'tayli desek. Evet, bu boshqardilar.
Qo'chqonlar bular, bardig'i. Ha, buni qancha shu qo'chqonimiz? 100 qo'zi tishdi. 100 ming so'm. Boyu 95. Boyu buna 21 quloq, boyu 95 deydi bu ekan. Kulağı 20. Qulog'i 21 deydi. 100 ming. Lina krasavchik. Telefon aytib qo'ying, telefon. 502 Ha, 502 20 20 08 82. 0882. Qo'chqorlar bor, ha, aka sizda. Ma'qul, aha. Ha, savdo bo'lar. Qaysini? Rotan qo'z. Aka, qaysi? Yaqin gel. O'sha u. 25 500 gina. Qana janni borib ko'raylikmi? Tug'anda. Savdo olgan yerlaridan, ha? Do'nqor. Ovada. Qana yo'l. Voy, voy. O'tish. Bu yerda ne talab etganmiz? Bundaydan yo'l bilan boramiz sonda tug'anlar, yuringizlar. Hozir savdoni ko'raylikchi. Men savdo olgan yerlardan bugun ko'rsatgan harakat qilayin. Yuringizlar, andamasa. Oy fikir, kommentariy ochiq, yozib, qo'llab tursanızlar. Biz ko'rsatib beraveramiz. Qana? Sen al. Ha, mana. Ushul. 25500 ga savdo bo'lyapti. Qo'chqor ekan. Shuni ko'r. Berib aytadi 25. Ha, 25500 ga berib aytadi. Ha, tushunibdi. 27 ga beraman. 27 deydi. Ha, bala qatuv ekan anda. Mana. 35 lira ota tosh. Başı. Negizi 35 lira atgan ekan. 25500 ga berdi. Mana ki, Qashqaz var ekan. O'shanda qanchaga berasing? Qanchaga berasing? 27 ga ber. 27 ga 25500 qildingiz, aka. 26 ming ber. Ha, 26 ming. Kichina qolibdi, ber. Ya aman geldi. Soda bitti yedim. Yo, buntalak bak. Ming so'm Ber, qo'ydi. anan. 35 lira atgan 27 berib qo'ydi. Ben ardışını ber. Yo'q, hem 25 berib atdı da bular. 26 qildi. Berganim yo'q. Yo'q, ben şu 25 ga bermedi, men ming so'm qo'shdi. Daha ming so'm. Bersin deganda yo'q. 8 ay. Yaxshi qo'z ekan, bro. Ya ben qanchalik ko'zim O, ana shu yerda Qashqaz var ekan mana. Sonuna. Ha? Yaxshi. Tishi buzil ekan, ko'rsatish sayli bo'ldi. Qo'z ekan. Mayli, savdo orda bersin. Mana, aka. 26 qildi. 26 qildi. 27 ga berdi. 500 so'm narver qil. Otasi 5 so'm. Ag'ada bo'lmaydi deydi bular. Ben bakay 8000. Men aralashmay turayin. O'tganda kommentariyadan sen aralashma deydi tug'anda. Biroq o'shalda sotilgan. 500 so'm qo'sh desam qo'shdi, sotilgan. Nereye 5 so'm tushbersen aytadi. Bulardan shunday deyapti. Ya bana 28 yaşın gerek. 5 so'm tushberem. Tüşem. Getdi 26500'e buyursun bayga. Mana savdoning üstünde oldu. Dağı ko'rsataylik. Bu yoqdan chiqqanlarni ko'raylikchi bugun. Ha, do'nqa var tart deydi hozir. Bayga. Qana? Assalomu alaykum. Shularmi? Qanchadan qo'zlaringiz? 40'dan mı? 40'dan liniyasi var bu. 40'dan. Buraydık değil. Ne uçuyor? 35. 35? Ha. Yok. Bizdeki Donqa var degen YouTube kanal. Ha, yaxshi. Avam olib kiryapti qo'shib. Qancha oldi enim? Aldingmi? 25 ga olibdir. Rahmat. Mana 25 ga oldim deydi. Qana? Şu yerden turib ko'rsatib turaylik. Kiravergan yerdan. Chiqyapti deganda. Bu yoqda savdo bo'lyapti. Ha, yo'q. Nima ekan? Talonga to'la deyapti. Talon oldi deyapti. Bunday aytganda. Do'nqa bor. Do'stlar, tug'anda qancha oldi? Aka, qanchaga oldingiz? Aytib qo'ying. Aldingizmi? 16. Rahmat. 16 mingga. Urg'ochmi? Urg'och. So'yishmi? So'yish. Rahmat. Buyursin. Do'nqa bor. 16 mingga olibdir. Mana. Mo'larchi mo'lar. Qanchadan oldingiz aka? Bilmaydi. Aldimi biroq? Yo'q, aldı. Biroq oldi, biroq bilmaydi bas. Ma'qul, rahmat. Do'stlar, qana bu qancha oldi ekan? Bu cho'ng. Aka, oldingizmi, bichim oldi? Alındı. Qanchaga? Aytib qo'yinglar. 28. Rahmat. 28 ga bichim oldi. Mana, senmiz. Al, bichim oldi, 28. Bozor yaxshilab aka. Bahalar qanday? Sazli. Alğanğa qimmat, satqan arzon emasmi? O'shanday. Ma'qul aka. Mana ki. Dağda ko'rsat. Qanchadan bo'ldi? 43 ming so'mdan bo'ldi. Ko'r mana. 43 ming muz olur. Bu qancha bo'ldi? 43 cho'g'i, 43 mingdan.
Болып тұр. Өрдөктер қаншадан? Базарға кіріп көрөбүз дейт. Охо, мында чекерақ турайынчы. Қанша болды қой? 30. Қанша тиш екен? 3 diş mi olsa 3 diş. 3 тиш. Жана айтсаңыз 4 тиштен, 6 тиштен қой екен. Мақұл, 30-ға алып тұр, 3 тиштей. Ушер жақсы екен туғандар мага дагы. Туруп алып эле тартып берем. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолугуңуз? Эмне саттыңыз, айтың. Қошқор саттым. Қаншаға? Мына жип 42'ye sattım. жакшыбы ба? Жақсы. Болды, буйрусын акча сизге. Дагы туганда бүгүн жекшемби күнгө тартып атабыз. Кече дагы тартканбыз ишемби. Канча болду эркек торпок? Сатылган жок. 80? 80 дейт могу. Туурабы? Чын калпы билбейм. Кочкор, телефон сүйлөшүп баратат мейли. Достор, туганда 20 мүнөт болуп калып турго. Вакыт деген вакыт экен. Мына алынган баалар кече айтып атты эле алынган бааларды тартты. Ассаламу алейкум ава. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Мейли ава. Кана? Бул кочкорлордун тиштерин айткыла. Жаштарын. Тиш жаңы жарып жатат. Жаңы 2 тишпи? Ооба. Астырбайт муну. Жаштырабы. Кана бир аракет кылып көрөлүчү. Болду. Чоң ке. Бааларын айт, бааларын. 85'ten mi oldu? 85 000 сомдон бу? Эки башпы? Эки баш. Телефонуң айтып койбойсуңбу онлайн? 708 42 0090. Үйдө дагы бар ушундай. Барбы? Кайсыл адрес? Каякта? Панфиловский район, село Эфиронос. Акыл, рахмат. Уктуңуздар. Макул аба. Эчкилер канча экен? 3 35 000. Улактар эгизби? Же кандай? Эгиз экен, 35 000 сурап атыптыр. Тугандар мына. Сокулук мал базары. Мына бир башты канчага төлөйт экен. Ошону да билип берип коюңчу. Туган канча сомго төлөп кирип атасыз? Айтып коюңчу. 30 сом. 30 сом экен. Сатасызбы же алдыңызбы? Satılık et. Канчага? 20 000ге сатылып кетиптир. 30 сом төлөдү. Бул жакка. Kulaklar gitti mi? Эчки канча эже? 20? 20 дейт. Өтө чоң эчки. Мына караңыздар. Сүт багытына окшойт мындай. Almakında 20 дейт. Тугандар. Кана? Базардын ичинен бир дагы көрсөтөйүн эми. Соода болгон жерлеринен. Жүрүңүздөрчү. Ассаламу алейкум. Altı güç diyeceğim abi. Базарда базыш кыйын. Мына бул жака кеттик бүгүн, сол жагына. Мына соода болду окшойт. Козулар бөлүнүп. Койлоруңуз канчадан? 30-32. Соода болдубу байгер? Канчадан айтыңчы көрөрмандарга. 25. 27 жарым. Бирок чоң ойлор экен. Достор, шундай сокулук койбады. Ооба. Ана дагы жүрүңүздөрчү. Тугандар. Мына сүт багытында эчкилер бар экен, ушу менен видеону жыйынтыктайбыз тугандар. Чынында тартсак тарта беребиз, башка малдарга да өтүшүбүз керек. Эже, канчадан сүт багытында эчкилер? Баала. 35. Булар да сиздики, же бирөө эле? Бардыгы 35тенби? 35 000 сомдон сүт багытында эчкилер. Телефон айтып, мында интернеттен сатасызбы? Айтып коюңуз номер. 0708 21 24 23. Каяктын эчкилери? Сокул. Жаңы мал базар? Алтын така. Алтын така, Бишкек шаары, Макул, рахмат. Эгерде сүт багытында эчкилер керек болсо, байланышыңыздар. Тоң кабар деген YouTube каналыбыз. Мынакей. Сокулук мал базары. Ушунда өйдө тарт дейт го. Ого, базыш кыйын. Өйдө тартабыз. Элдерди көрсөтүп. Кээ бирөө тартпа дейт эми. Базар элчилик. Канчадан болду? Сатып атасыз, Базыш кыйын өтө. Мына биз оозунда эле жүрөбүз. Ичине дагы кире элекпиз. Мынакей, ушул кочкорлорду 50 000ден 150 000 сурап атат. Бир туганыбыз. 3 баш. Чоң. Аразага берди. Экөөнү 150ге алып атат. Экөөнү 150ге алып берди эже. Аларман 3өөнү алам дейт. 3өөнү 150. Таразага канчадан болуп атат, байке? Кандайсыз? Таразага. Канчадан? 420 сом, живой вес. Таразага коесуздар.
420'dan deyip 100 kilogram çıksa, şunda 42 ming bo'ladi. Shunday bo'ladi.